Kuya njira ya kuhukia turia nime hamwe na buroka. Uria akorakorwo na memenye kana buroka kana middleman iria irareaga kahua ka arimi riu kinya muthenya wa muthi ni ciathira tondu arimi aya nio mariyendegeria kahua kao. Unyitaniri uyu wa arimi kuma kaunti-ini ya Kiambu ni kionereria kiega kuri arimi acio angi kuma kaunti itiganite aria moritio kurumirira gacira gaka niguo kwiguna na baita ya magetha mao. Kiambiriria kia mwaka uyu President Uhuru Kenyatta ni athanire kumbwo ringi kwa bodi iria rirugamagira ruhonge rwa KPCU kurumirira miaka mingi ya mathire ma mabilioni ma mbeca kuma kuri thikimu ya gukombithia mbeca guku bururi-ini. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a. Tugicoka guku kwa Media Max ni ati kihitaitano kia hauro no kirathie na mbere ceceni-ini ciothe cia kambuni ya Media Max na kuri muthenya wa umuthi ahotani atatu ni matugirwo na o mundu fikifiki na wangeri matugwo na ngari muthemba wa Suzuki Baida orodumwe na Probox. Joseph Gige ikomi Redia Mugure na Paul Gashihe matugirwo na o mundu fikifiki ya kethiini wa tabarira ya njanjo ya muturire. Ahotani ya riu magitariria gikeno kiao thutha wa kuhotana fikifiki horo ndomwe na aria mahotanire ngari thiini wa draw iria irekirwo kiumia giki. Omuthe akiri muthenya wa Saturday niguo muthenya wa umuthi andu makoragwo makiyira indo iria maragurire thiini wa thoko ya Kameme. How low turagia how low can you go? Riu twina maito haha umite kuria ni Kiambu County. Maito we mwega? Ndi mwega. Witagwo u? Gitagwo Redia Mugure. Wa Ndiritu. Niguo riu nduthi wa migurire na mbia cigana? Maga 2,000 na magana mana ma 84. Niguo. Riu ne bio yu? Na nduthi yaku? Na nduthi yakwa. Niguo. Ukuruta wira uriku nayo riu ino? Ningune mwanake uyu wakwa. Tondu we wi mucii. Atwarithagie. Tuthie mwe kwa mwe nginya mwena uyu ngikuria kundu gugwitwo Murang'a. We mwega my brother? Nikwega muno. Mwena uriku? Kuma Gatanga Kionyo. Kionyo ni uyu mundu witagwo Tom. Wa Rwathia. Ndwa haitu. Ndamwirite onake uhoro wa nduthi na agekira kamuhuthia ukumwira ati na andu a Kionyo magerie muno maingire thoko. Muthako uyu ni mwega muno maingire thoko ino na twathie o imwe kwa imwe nginya mwena uriku? Mwena wa Olkarao. Mwena wa Olkarao magwitaga atia? Ndego Joseph Ngige Gichimu kana mundu wa Ufaro. Mundu wa Ufaro. Riu nduthi wa migurie na mbia cigana ino? Ndamegurie na cingi 20. Ndaiga bidi yaku ekire cigana? Ngirigire mara matatu ma 59. Riu nie imwe kwa imwe ndirenda guthie nginya kuria kundu gugwitwo kwi mundu wa Suzuki Alto. My sister we mwega? Uhoro waku? Ni mwega muno. Witagwo u? Elizabeth Muthoni Munyi. Kuma ku? Kianda Kirinyaga. Eno ni ngari ndimegurite kwa hauru. Na ciringi 40. Ndenda muingire no kuwe tata. Ni ugukua tata? Weingira mwena uria ungi ni ugukua tata? Okay, ndenda weingirie safi yaku haria haingiragio. Yada rumie nyamu. Hutia haria nguonirie na tuguru. Ukihore honi andu mamenye ni woka. Kabisa me hauro itatonjo. Ngomera manake. Na vigelegele. Mwena uyu ungi ndirenda riu mwene Probox. Mwene Probox itagwo atia? Magdalene Nyambura Bogu. Kuma ku? Kuma Gitiha Githunguri. Wagurire na mbia cigana? Ndagurire na 2,000 magana kenda ma 52. Riu ri uraigua atia thaa ici wina ngari? Ndeigua gukena na gucokeria Ngai ngatho. Ndenda wingire ngari-ini ururumie ngari maitu. Haya kinya tuguta turia unjirire. Ringi honi ni uguo samania muthenya wa Saturday no ndirakuririkania ngakwira uthie na mbere na ko beat tondu kwa haulo maundu me chonjo. All right.
Aya no akiona cama githi kiu no kirathie na mbere ona no ugikorwo ukihotanira ngari yo na kana fiki tukirikireria na ciigie mathako muriro wa Kameme TV ni ati nitukoretwo tugicerera macambiki o kuria monagira mibira oro undu mwe na kuria meroragira na weekend hituku twathire kwa mwe nginya kuria kaunti-ini ya Kiambu kuria twacemanirie na macambiki kuma kirabu-ini kimwe na kuria makorirwo makitutariria mbere ya mbitika ya mubira wa Manchester United na Arsenal iria Arsenal mahotire Manchester United gukiri uguo ciari ni moritio gwitikira gubundithia ciana kothi ta gwithambira mahinda-ini maya mari mucii nigetha kunyihanyihia ciiko cia mawaganu maria mongererekete na njira nene. Macambiki ya Arsenal na Man U ndiwe mathina mao magathira ri tondu othe meciragia o timu ya o mundu ni gukorwo ikihota no niguo kwahanaga tukiaraniria nao. Ile kitu shida tuko nayo Arsenal ni hatuna creative midfield. Yeah. Creativity ndio tuna. No. Hamna creative midfielder na mko na Mesut Ozil. Ozil ni historia kesho hiyo. Ozil ni historia kesho. Kulingana vile tumejipanga hii season, naona Arsenal kumaliza namba 4. Ni timu yangu lakini naona kumaliza namba 4. Leo naona tukitoa Manchester 2-1. Yeah. Unajua hadi wa sasa hakuna timu hata mmoja yenye EPL imeonyesha kwamba inaweza beba ligi, unaona? Hata ile Liverpool yenye ndo bingwa mtetezi, unaona bado wamepata injuries pale kwa defense. So hadi until January ndo tutajua nani anaweza beba hii ligi. But in the meantime Manchester tunamaliza top 2. Leo kwa kawaida tunafanya mambo, kunafanya jambo. Man U inanyarasha mtu. Ngapi? Inanyorosha 3-1 ama 7-1. Kulingana na historia tumekuwa tukiwanyorosha. Sio kwa kawaida wawe wanatuchapia wetu hata kwao, na kwa kawaida England Manchester iko na usemi service ciothe cia mwena wa ciana twina swimming pool mishugo kwi kundu kwa mathako gwa guthakira ciana kiharo kwina tukari no wona kwa mwena uyu ungi wa services cia restaurant ni turi na nyama ni kuri joy na nyama citu no cinagwa uria kwagirire. Kwa we actually encourage everybody to come, especially wale wazazi wako na watoto. Kama saizi watoto wako nyumbani wakuje, tuwapatie mahali watoto waweze kuchezea, waweze kuswim, waweze kupewa chakula sote zenye tuko nazo huko. We have all the training services, tuna watu wamehitimu kwa hiyo, so wakija they just train the children. Wale wajui kuswim, tuko na costumes, kila kitu. Just once they come, we provide them with whatever is required. Hau swimming mutafariri na mwerekeri wakwa Joshua Joe mai maria maingi onaga athakaga Joshua athakaga muthako uria wa banta ndio kana no uturaga agikura Ado tugukijia mohoro matũra-inĩ rũrĩ rwa Kameme TV no ndũkariganĩrwo mathaa ma thaa 3 nĩ ngũkorwo ngĩcokereria thĩinĩ wa mũbango wa mũtambũrũko wa mohoro oro haha. Koguo wambe ũthiĩ na mbere na gũkenerera tabarĩra iria cikũrũmĩrĩra. Tũcemanie thaa 3. Njĩtagwo Gichimu, tuma na wagaki ihinda rĩega. Pata kila kitu upendacho kwa M-Pesa kupitia *334#.
Timu 20 zikiongozwa na Liverpool, amba wa jiji la Manchester, jiji la London likiwakilishwa Arsenal Go. Hapa Media Max tunakuwekea jukwaa la kushindana kuanzia shina hadi kilele cha EPL. Mubashara utaona na usikie unachokitaka na kukipenda. Fuata commentary hii live kwenye runinga ya K24. EPL Maskani. EPL Maskani. EPL ni sisi. Soka ni sisi. To get news as it happens on your phone, subscribe to 20538 for only 6 shillings. Timu 20 zikiongozwa na Liverpool, amba wa jiji la Manchester, jiji la London likiwakilishwa Arsenal Go. Hapa Media Max tunakuwekea jukwaa la kushindana kuanzia shina hadi kilele cha EPL. Mubashara utaona na usikie unachokitaka na kukipenda. Fuata commentary hii live kwenye runinga ya K24. EPL Maskani. EPL Maskani. EPL ni sisi. Soka ni sisi. Utari wa muciari ni urabatarania tabarĩra-inĩ ĩno. Jungwa ya muthe kihenjo. Unakigwa muthe. Horori hari horori. Hari horori. Riu ri. Ng'ombe kwina piritoni ciayo. Cia ki? Cia gukoma. O ng'ombe yaga gukoma mukamihe piritoni. Gaca. Riu ndia kwira security ĩrĩa tũraria ya itũra rĩrĩ. Andũ aya nĩ magũrĩte piritoni cia ng'ombe.